Dad, bakla mo yung iPhone? Ha? Bakla ka yung iPhone? Oh, sige. Kapag yung gaman din kayong kaya ang live. Live kalokwan. Saglit, i-post ko pa. Yarita na ata kanya na. Ano? Wala pa man. At saka kita naman dito stars. Hi everyone and welcome to our second night of roasting and arguments. Napo na kami may kapag mic ngani atin naming audio. So karang Manuel Bekeni and and Makiramdam. Let us know if you like our audio. Kaya Bekeni G, say hi. Hi. Ay ta, check itong gulot. We'll be continuing off where we left off yesterday. Mami, press 2 to join locally. And mamili kami chef. Ini kaya ka? Ay, ito na mo haliwan. Ako'y old grandma. Eh? Ay, sorry. Ala pa man, may patay na kami yan. Luklok ka, Gavin. Ayun na. Nope. Okay? Okay na? Oh, wait na. Okay. Nabisa kayo makiabe. Ating kayong PS4 ang po ang ating kayong Overcooked 2. This is Overcooked 2 by the way. Just let us know. Message ko kayong Facebook mga yan. Especially our friends. Bakit I invite na kayo over here. So tuloy tayong story. Ano ka rin tana? Bala mo stage 30 tana eh. Yan. Where are we? Can you monitor our live stream? Daran naman ni Gavin. Okay. Kenitang kay. Kenitang chicken and waffles. Chicken and... Wah, Sabi kaya kaya rita na. Wala na napon pala cho kami Kenny. 3 star na niya. So, numero yung albenta, malyari yung albenta kitang post me napon. Okay, Tsunami Kenny. Check mo yung Phoenix 3. Tsunami Kenny, our goal is 420 points. And napon bayo kami mayari, kami migkay. Game, boy. Nanano ka? Okay. Oh. Metong pampatatas. Luto mo yan. Metong pampatatas. Pasa. Nice. Sige pa. Biyan mo ka ako. Sige, pasa mo. Ugsan mo. Ay, papaluto na. Pwede ko nang serving. Ay, shame. Okay. Ako lang na.
Ay, kaya ko luto tayo na pa. Sige, pasa mo ako yan. Ay, makanta. Throw it. Push. Throw me. Square. Hindi kasi naging nung... Ay! Masilab. Pusa. May nabo ko. Patay. Ugseme kayang guy. Ugseme akin. Yan. May nabo ko rin. Tanga. Oy! Aguli! Anong gagawin mo kasi? Dapat pala binyan ko kagad dahil kaya rin ang tinggan Matuwa na yung grama ngayon niyo. Manos ko pa. Okay. Yun, manos ko. Kapuraya, dapat na lang mas silab kayo ni babag niya ang bagyagit ang kaya. Managawin ta kayo may serve kayo. Eh, pag magpala luto Ito. Luto na pala. Luto mo yun Ay. Tiyok, sana. Yan. Yung manok. Ay, hindi pa. Luto tayo niya. Pwede ko nang i-serve ni. Ano luto mo nito? Ay, shame. Ala ka po may lutong manok? Ako na. Ay, nagluto na. Okay. May nabu kaya baitang manok. Ratang pinggan marinat lang kanyan. Amo manabak ko. Pamilakain. Oo, luto mo rin. Sige, ako na lang rin pinadit. Saglit. Panahin tayong milipating kaya. Okay. Those are my plates. My plates! Ano ko, grandma? Okay. Asa. Uy! Lucky plate. Ayun Kunan mo yan. Pinggan. Atin yung pinggan yan. Anong gagawin mo? Serve meat ang manok kahit Ala kang pinggan Tinipinggan niya mo, tanga. Buksan yun Ay, syempre ito may luto. Paman yata luto yan ayan luto mo yun Ay, luto na ito. Ay, ako nang magkat. Nani, payari yata may tabak. Ako nang magkat, ikang mana baktang Dali, se. Ika manugsiya ka ako. Huwag ka rin magugsiya Ay, nanabo. Okay, awa. Okay. Super fail. Yak! Ulit. Okay, agyutan na ini. Ate may comment, higit ko Okay. Akong manabak, ikang mag-chop. Ako manabaki ka mag-chop. Okay niya. Ay, Biyan mo na ikaw pa na ako. magluto. Biyan mo na pa ako. Kabang yan pag nilipat. Nice. Patatas. Kaya ko ini okay ka. Discard. Yan. Lipat. Maglipat na akong piglan. Lipat mo itong piglan. Okay. Bakkel. Di naman. Patatas sa chat. Yeah, nice. Okay. Nice, good job so far. Yeah, I need a plate. Okay. Ako na. Ayun, lagyan ko ng lakin. Binabunak po. Pass. Pianis niya, may sulab. Luto kaya? Sige, ako na kunwari pinggan. Okay. Manok.
Shame! Opya. Nice one! Nice throw. Tingnan. Tama, sabi ni kanto niya. Patatas. Okay. This one. Luto. Ini. Ay! Ay, siya ito. Nang kailangan mo. Patatas. Patatas. Sila. Aking kumikayot. Aro, wapin. Aro, taksipin. Ay, tayo. Lipat. Go. Circle. Nice. Maglinis na ang pinggan. Tunaw pareho din. Touch. Family pa rin bigay ko din. Aro, may lipat din. Anak, kapag ka nakatang. Talagang masilat ka. Ay! Ay, mabot. Ito yung simula rin mag-serang pinggan. Ay! Kilala. Amo nga, piyabiyam na lang. Ebo naman na piya, Pwede. be. Okay, ako nang dali. Okay, next. Ay, Patatas and chicken. Okay, that's it. Makunakin. Sadang marakay patatas, chicken. Sige, okay. Chicken. Arula ka tinggan. Oh, ako na main. Sige ako ah. Sige. Oh. Sino. Aru, nakapatay. Aru, kaya ko ah. Sige. Ay, bobo. Patatas. Sige ako na yun. Sige, luto mo yan. Eh! Tingnan na. Isa na yan. Labang chicken? Wala na. Mag-bird na lang yan. 403, naning goal time. 420, ditak mo oh. O na nga tita palang failed. So, akit you guys, mga nano kasakit. Yung naninipyalong. If you have any tips, let us know in the comments. You know, ako may pate please. Kaya ba ng bugs kay batihan siya ako. Itakan may pate. Okay, let's try it again. I think ako ata na this time. Makanya niya yung overcooked. It's a process. You don't get successful. Although we did get 2 stars. Anong perfectionist kami, G, as you know. So, you don't get to where we are with 2 viewers. Okay, let's try this one more time. Pasa. Throw that chicken, woman. Ano? Tulo. Ito. Okay. Oh. Ako kapatin ni corner eh. Ako mag-try. O sige, munta na ko. Muna akong punta manabo. Oh. Ay! Palit. Sige. Okay. Yarin eh. Yarin yung manok. Okay, nice one. Okay, luto ko na yun. Patatas. Yan, din lang ako yan. Aliwain, Pyrex hindi siya rin. Yan. Magsama. Yan! Perfect. Okay. Here's the plate. Gusto na ako may nabo. Okay, sabi mo ang mga in corner. Yan, ako naman naman. Ala na akong choice eh. Oh, I need another plate. Ayan, kuna ko na yan. Nice. Okay. Nakalimutan kang presto. Nice. Okay, lututan na. Patatas. Patatas. Wow. Patatas chicken, patatas. Aro. Patatas chicken. Aro. Okay, gets ko nita nga muna din. No, tebi sa mami.
Okay, I got this plate. And give me some fries. Let's go. Sige. Nice. Okay, nice. Oh, luto. Ay, linisan mo yan. Ayan. Ay, Diyos ko. Wait. Okay. And then, lipat din and din nagyari. Wala kang pinggan. Okay. Sige, make it. Nice. Patatas. Let's go. Okay. Give me a plate. Ano? Wala po. Standstill. Magkano kasing gold task? 420 na. 420. You know what that is. Okay. I tried. Nawalyari. I tried. Okay. Pinggan? At Chunaiken? Chunaiken tamanat. Ari, chicken. Oh, may nabuko! Sige, lipat na ka. May nabuko. Itang pinggan, eh. Ay, na, oh. O, yan. Tinisan, eh. Nagyala rin pinggan. Wapin, eh. Wala mo pinatang pinggan. O, nangikiya lipat nandyan. Sige, lagay mo yakan. Ay, baka. Hoy, binuli. Sige. Aro. Hindi naman na. Ala. Makatapin gan. Naglilis ka pigan? Ape yun na itawag. O, sige. Go. Panang ko na yun, eh. Nice. Patatas. Pagli, manggigili Gabin. Okay, pause. Manggigil kami, Gabin. Sorry, Karay Maralbe, please like, subscribe, share our video nung mag-enjoy kayo. Go! Yan. Bemeket, yan. Nice. Di patatas ka nga. Amo luto kay pa yun. Ala, last na yun. Luto mo eh, box. Hindi ako nepe. Patatas. Oh. Bagyan niya mo. Wala nang pinggan. Shit, may tiyata pareho. May silabi pa ito. Damn! Wala. Patay ko. Buset. Nanong ba rin dito? Ati ka na pang order field. 450. That was so close. Wapin, 3 stars or bust. Stuy Boogie. Okay, one more time. Ako kami nangyay ni Bugs para kaya ka. Game. 420. Ditak mo yan. Okay, let's go. Throw. Throw may papunta ka ako. Yan. Shoot. Patatas. Okay, nice. Oh, back to you. Hey, Kenny. Oh, patatas. Chicken pa. Nice throw. Roll yan. Delikado yan, no? Oh, lipat. Got this. Serve. Uy, take paluluto yun. Okay, anting pinggan. Patatas oh. Sige. Kaya lakad na Ayan. yun. Ako na ako. Nice. I like that. Okay. Serve to me. Ay, ni pa yung pinggan. Neto. Sabit mo lakad. Sige. I'm going to neatly organize. Circle mo yan, taman. Baan sa nagsasak. I need the chicken! Pasa. Sige, lakon mo na mo. Kaya ita. Bukit sinakto na kayong kain. Trash can. Dudo! Oo. Ano ba? Nawas ka rin COVID. Okay, kaya lang akong lulutong patatas. Give me some chatters. Chatters, please. Okay, I got it.
Next, patatas pa. Yeah, pasa. Alima kayo. Manabuyo. Yeah, pasa. Oh. Nice. Okay. Oh, linisan mo yan. Ay, kami nabuk. Mati ka rin na, tinutok. Halo. Okay, linisan mo yan. Oh, yan. Dumigyan. Yan. Nice. Uy, po siya. Oh. Sana, can you make it right, please? Oh, no! Sponge! Hindi makaluto. Masilab! Ay, may silab na. Ayan, na-choke again. Nakachoko. Siya mo na ito. Damn. Wala, tuloy-tuloy yung silab. Ay, yari, mag-spread. No! Wow! Nagsiya mo yan, nagsiya mo. Sige, kitang crash ka. Sayang. Okay. Anyway, pick up. That was a malas move. Brought to you by Malas. Kamalasan firmware. Shame! Okay. Tingnan mo yung kulang ko. Sige, lagyan na ikaw. Nice. Aro. Patatas mo pa rin kailangan. Tipin mo itong tignan. Ito. Okay. No! Patatas. Sinawat ka mo. Ay, buset. Sige, baksabi. Okay, pinggan. Pinggan! Buset! May kunawan naman. Ito. Nice. Basta daan na mga taste mo pagdating ng kailangan sa damo mo. Mamalok siya kang kay Ken. Wow, okay. Kuha tayo ni. I can believe. Metong na. Diyan metong mo pala. Ay, diyan ini mo. Pinggan. Aro, metong pinggan. Linisan ni. Pinggan rin eh. Ay, pucha. Metong niya ito. Ay. Guys, you know, the struggle is real. I think, kailangan na mag-move on. Balikan tayo ng stage shiny. Kasi, medyo masakit ya. Balik, ayam. Oh, sige, one last. Bakit parang nila ko, Ken? Nilakotan mo. Abi nini, I can feel it. Go, pasa. Nice pass. Emo din ang patatas. Emo kaya, bebe. May mapasakto lang, Ken. Buto the chicken. Wala akong patatas. Okay, out. Ati ng patatas, Ken niya. Sige, lagyan mo na, Ken. Ako nang bala. Lakame. Ako na akong patatas ko. Patatas. Tayo pining... Basta ready ko. Plate. Wala tayong plate? Ayan. Nakapatay. Okay. Okay. Adwala rin plate at saka... Wow. Sige. Okay. Nice. Aro, patatas ang ginawa ko! Ano baby pa? Magguloy gabin. Luto mo ito siya ng patatas. Okay. Nice. Woo! Yes, Gavin. You're right. I am great. Tabamin. Mababurn. Plate. Wait. Wow. Nice. Okay. Aro. Okay. And I'm just waiting for this one. Where did I put the plate? There it is. And Ay, there it is. Paro. Okay. Sige, lipat. Maoken. Okay. I have a good feeling about this run. Okay, go. Plate. Sige mo. Aro. Actually, Okay. yung plate kaya ko. Yan, milipat ka ta. Okay, ita. That's good. Actually, kaya kanyan. Ayan, serve mo na yan.
Wala. Wala ata nakakarapat. Di naman ako mo yung ingredients, mamaya pa marabak ko. Nice throw. Expert shot. Baka Lipat, kayo mo. Wow, sige. Okay, linis. Nice. Pucha! Lipat na ka rin! Damn, I need a plate. Sige, lagay mo kayo. Ala, bang plate Lagay mo kayo. yan? Ala, may nabuya. Ro. Okay, patatas. Yes. Meron pa plate. Sige, lagay mo kayo. That's it, I got it. Magkay ka. Ma'am, ay neo. Okay, we got this. Dapat pa oras. Baby. We just need one. Te, biyame ako yan. Happy Nini. I can feel it. Sige, pasa mo. Happy Nini. Already, nice. Okay. That's it. Neto pa. Ito sana maka-cancel. Yes. Wala na. Okay. That's it. Nice one. Ikuha tayo rin. Sabi kaya, ikuha tayo. Gawin mo. 485. After 17 tries. Okay, next level. Chutana getting 3-6 and we have this. What does that flag remind you? Logo ng Black Widow. Okay, looks like a pirate ship thing. Okay, matatapad ka ng baleta. Bisitahan tayo on man. How do you see the map? Saan natin yung overworld? Ano pa po? Wala pala. Okay. Arong, ini kaya paikit ni. Ngayon ito ang papinyal niya. Ata? Wow. Okay, wah. Ngayon tayo pa. Okay, so nano yung luluto tayo, Kenny? We are Nagkuligabin dito. burritos and Magluto. kaya ngabiyas. Ika magluto kaya ngabiyas. Akong Ken. Ay, Yan naman. lipat talo. Yan naman. Okay, so mag-swing ini. Kailangan pa. Yes, Gavin. Exactly. You're correct. Ito, may labo na ako. Okay, so luto mo yung So, di abiyas nang ka tawang ako, tortilla? luto mo yung... Atina ako rin tortilla kaya eh. Pwede mo yung set up yung tortilla kaya. Awa. Rempinggan kaya kaya mo. Ali, inggawan ta, dapat pipalit tala retang Awa. kay. Retang Pat. yan, pat. Yan makanya. Ali, diyan ngaliwanay kami kay. Dapat kinay mo niya mo ka rin. Kaya pasagay mo niya mo ka rin. Kaya pasagay mo niya mo sa Yes, Gavin. Ruin that keyboard. Go ahead. Kunan mania, lagay kay libuta. Then it started to rain. So dapat makinig gawin sa ampor. Tinggan kayo niya. Okay. And then, Ano yung ikarin, I need the matcha? rice. So kailangan may ipasa ka yung rice. Atin ng rice ka na yan, no? Atin ng burrito o pang rice. Tayo. Haliya, kaya ni. Alay pa rice yan. Atin ng rice niya, ay nga, walang total ng ko. Okay. Ali, kailangan ko yun. So, dapat mag one item at a time ko. Ano yan? Oh. Okay, but so, okay. So, mga kaya pa. Dapat. Dapat iniyugso mo na ako. Ay, okay. Huwag mama yun.
Ay, ako bala. Pati. Oo, mama yun, no? Malasak yun. Oh, there's a second phase. Ah, balamon ka din. Okay. Okay. Well, at least we know what to expect now. Ay, ako maglutong rice. Ali, iya ko na mong Sige. Hindi ka kasing mag-chop. So, kakuyo talaga yung rice. Ali, atina ako manpat eh. Alang pipal chop, alang mag-chop, alang maglutong rice. Oh. Ali, sige. Kota, tapos siya paano kayo? Steak ya pala. At least saya maglinis pinggan kening ground ini. A welcome development. Oh, luto may kanya natin ang pan dyan. Oh, serve me. Nice. In fairness, masagli amin if you think about it. Kung sila, bili may payan! Serve. Okay lang, pinggan. At wala rin pinggan eh. Wow. Nanong next? Wala rin pinggan. Yan, may nabuya ko. Ay, puto. Sige, pasa mo na mo. Wala na. But I think it's a good try. First time tayo. Noon lang meron ng pinggan. Oh! Ano, silab ka. 525. Kakularan pinggan. Kita mo, oh. In fairness. Alaya pang effort ito. Okay, balot na ng gawin ta. Kakularan din rice. Oh, Kakularan sige. rice. Wow. Ikang mag-chop kasi kaya kala Oh, ko lipat kay, lipat pan. Metong. Kakularan pinggan rice. Ali, okay mo ba ka ta? Flexible ka ta? Para mo na yung pan. Sige, sige. Inabo ko. Inabo ko, Gabin. Ikay ko ah. Pásame, pásame. Yes, Gavin. Yeah, I know. Paramito. Need steak yan. Ako na. Ay, tako lang nito. Ay, Nina, Tina, makaready na, oh. Oh. Lipat na ka. Ugseme ka ko yan. Sige, ugseme ka ko yan. Nakakit ako lang. Ay, yan na naabo ko. Yun, may naabo ko rin. Nakit space. Gapo ta ni hayaws mo, ha? Ding, akat mo ba ito makakapagluto ko, oh? Ay, niya, oh. Kasi wala akong luluto. Lula pala rin, please. Oh. Somehow we're doing worse. Ay, laki, burrito eh. At di na ako rice, kaya hindi ka raw ako rice. Tinggan, yung kailangan ko rin. Ah, uminabo ka rin. Tinggan, di na mo ko pinggan. Kay laging burrito ay may sasabatan ka yan. Ala kong pilagyanan. Ay, at sulukin.
Kita kaya Ala akong luluto. steak yung kailangan ko. Ampong rice. Chicken. Yeah. Burrito yung kailangan namin. Focus. O, luto menu. Gavin! Meat, kailangan ko yung meat. Alam ka may lutong meat? Oh, yan meat. Nanako lang ano yan. Burrito. Okay. Kuha tayo. Rice. Rice. Come on, come on, come on. Meto na, meto na. Let's do this, let's do this. Come on, come on, come on. Ay, tan, okay na. Ay. We did a good job there. Second try, ne? Second try, 739. So, nung muna akit yung medyo intimidating ladatang retong stage na. Don't be intimidated. As overcooked experts, kailangan ma-intimidate kayong mga tang klaseng bagay. Huling, you know, mas mas kailangan yan pang ibabawan tang calm. Kaya pa ipatining kakaya mo gang mga nanya kamulala. Yung kaya mo. Yung Iji, mas piyalong naini ka na ako eh. So, maybe I'll be streaming more soon. I don't know. Wala na yung sound? Wala yung sound? The swamp awaits, okay. Ano ba ito? This guy. Ah, pepet na yan. Okay. Okay, grandma. Okay, let's go. So, according kang onion guy, we're headed to the swamp. And where is that exactly? Oh, okay. Kenny pa. Typical street. Okay, stage 4 tayo. Nani ini? Ay, baila ko na ini. Bayo yun eh. Aliyo. 4-1. Oh. O, ating conveyor Alin, belt. Ketong metong. Wala ketong metong. Okay, fish. Ken ka. Pasa mo ka ako nung... Alam pipaglutuan yan eh. Wala. Kenny may mag-serve. Oo, Sushi. penulat mo. Yan. Okay, and I need ang fish serve na yun eh. Ale. Kaya niya pa mo sumangid sa serve. Aray! Wala yung Mete ako. nori ni. Ali! One eh. Okay. Itang may itong fish mo kabud. Oo, pinoning gawa mo. So, yung metong mag-serve. Oh. Sige, ako akong taga-serve.
Rice. I'm sure violation ng Nori. health kain eh. Hindi na akong taga-serve. Ano naman giwa ng restaurant? Oh. Nakomen. Okay. Nakomen. Oh. Woohoo! Ay! Suna ako ka rin. Okay, manos kong tingnan. Shrimp yabo kabod ni alayang Shrimp yabo? Awa. Okay. Nine plate. Fish next na. Plate. Okay. Rice. We need one more plate. Rice. Kabit meaning yung kay cucumber. Kene. Wah. Okay. Fish. Sige, linisan ko rin eh. Serve ko na yun eh. Fish. Sige. Wow. Kailangan tapang fish. Kailangan tapos fish. Okay, okay. Oh. Ayun eh. Rice. Lagyan ko na yung kene. Okay. Wah. Ang Serve. pang... Serve. Nor... Nori. Tineng nori Ali, yan. cucumber. Cucumber. Kulang Cucumber. yan. Ate ng... Ay, cucumber. Tabangan mo yan. Sige. Ay, Ay. binyeke kaya ako. Ay, yan cucumber. Ah, go. Puta may labaris ko. Labaris ko. Itang cucumber na wala yun. May labaris ko. Damn. Okay, ito. Tineng nori ni. Meron pa. Meron pa makanta. Itang full stack with cucumber. Rice. Dito tayo yan. Okay. Punya, masipso na ako may labaris. Fish mo, oh. Ay, shame. Alam mo, fish. Wala, Ikaw wala. ba tayong Wapin. fish? Wala na. Wala na. Ay, masilab. Wala na. Sila niya ni? May ako pimbalo eh. 460, ditak mo, oh. 60 mo. Net pa. Dito tayo. Saman-saman mo dito. Okay. Go. Okay, post ka pa. Okay. Ready? Go. Set, go. Go, go. Okay, luto yung fish. Ako nang bahala kitang suman. Hindi na tanongan no. Ay, ali pala. Ali, Kasi alam mo hirap kailangan tayo. nori, Oo. amo. Yan. Okay, you're gonna need shrimp. I'm gonna give you fish. Sige. Serve. Okay. Serve. Okay, okay, okay. Ayan, kaya mo na yan. Lagyan mo na yung pinggan. Ay, tapos Plate mo na ito. Ako na. Okay, kana ako ng manos. Woo! Kompleto yun eh. Kompleto ya. Ano, fish yung Wow. kailangan mo. Okay, ayun na. Cucumber. Ay! Hindi ba? Pinagyandalan, pero lang pa 5 seconds. Diyari mo ito. Okay. Fish mo. Fish, okay, sige. Gusto na ako may lapares. Okay, ayun na. Nori. Sige. Ay, ayun tayo, Ay. kaya ka rin. Sorry. Fishing kulang na Aro, nito. aro. Sorry, Amix ke. Nani? Okay. Ali, ayan tayo pa kailangan yan. Pero di na may rice yan. Sakto, bintang niya. Okay na yan. Wow. I need fresh plate Okay. and fish na. Fish Oh, kaya sige. kayo Wow, fish. ayun na. Okay. Serve ko na yun eh. And shrimp na. Kaya kayo. Wow. Sagli. Ayun na. Kahit tayo kaya. Pula mo Sige, na. Pula mo oo. na. Maanak ka. Eh, So, nori, rice, ampong fish. fish. Ikaw ng mga bit fish. Oh, sige. Fish. Sige, manos ka. Serve. Okay, serve na. Okay, manos ka. One more. Ay! Kompleto yun. Okay. Rice. Live pa 5 seconds na.
Fish yung kailangan mo? Okay. Cucumber. Kompleto Ito, bigyan mo yan, nito. cucumber. Yan, sige. Ah. Nice. Yan ang kailangan niya. Cucumber mo yan, oh. Ako na. Wait mo. Ito mo nga, gabi. Wala na. Ah. Hi, Sam Hunter 123 Hunter. Hello, hello. From the Montalvo family. Yan. Okay, next. Tama na, be. Yan, next. Aro. 30 points mo. Nano yung kaya yun eh. Para pili ko masarap eh. Okay. Siguro wala mo ulo pa yung boss battle eh. Kasi may ito nga yung star. Ali, joke mo. Bawapis. 420. Nandito na eh. Nandito 30 ano nandun eh. Bolo. Di kang mena. O pang 30 yung stage. Alin na naman. Alin? Okay. Ako matchup. Nope. Okay. Salad yan eh. Aliya. Salad, manok ang pang patatas. Dati ko kasi salad eh. Okay. So, mga ilangan kakin. Pasag kaya no? Luto mo lang. Balik ka to. Ang boring kaya na ako. Sige. Ay, ako man nilipat. Ako nilipat. Wapen eh. Piyabe mo lang. Akinin mo ko nun. Sige. Yan, luto mo itang patatas. Amo. Okay. Luto mo yung patatas. Luto mo rin yung halo. Siguro pa lang pag-chop, Ken. Ito pala eh. Galit Ito, Kevin. you also need salad. Kevin. Sige. Sagli mo guys. Manguling anak. Buli mo ka. Ayun. Okay. Ready? Sige. Alinin na. Hindi pa. Diyan kita mo meron yung sulog. Mantay lang. Kaya apple. Wow. Sayang mo damdaman na itong masilab. Dapat iningating mic. Hindi namin. Kaya kay Ken yan. Okay. Sige. Okay. Ready? Ready? Okay. Yan, luto mo itong manok. Yan. Maglinis kong... renting gun. Kaya nilang kahit. Ano ko rin maglinis kong gun? Kaya ka. Aray. Kanan ni. Mapin eh. Excuse me. Sige, bili me. Balik na ako yan. Awan eh. Ay. Kailangan kong patatas. Patatas. Kanan mo. Sige, yan. Ayan. Yan o. Kanan mo. Linisan mo rin ya. Salad ka na, salad. Bilis. Biyan mo ako rin halo ang kain. Sige, ex-may ganyan. Biyan mo ako yung lettuce. Ang tomato. Ako man nabak Kenny. Ako na mag-stage Kenny. Tomato. Tomato. Ay, bobo. Please. Pinggan. I need more plates. I need time. Biyan mo kakuyal. Alim eh. Manok. And manok. And more manok. And I throw it in the swamp. Okay. Wait.
Oh, chicken, turkey. Sige, sige, wa. I need potatoes though. Potatoes and chickens. Nabak. Di na mo kong salad. Plate, oh. Oh, sige. Ayaw pa kakayan. Okay. Sige, sige. Oh. Give me. And chicken. Give me the chicken. Oh. Aray! Pucha! Demikin. Nag-abigan kasi ng tayo. Malabuyot. Wah, ini sih. Wah. Oo. Alah, pinggan. Alah, akong pinggan. Ay, neti ko. So, salad. Tomato, potato. Ay, tomato, cabbage. Siyam na lang. Ilang pinggan? Isang serve tayo na. Sige. Bad repeat. Ay, dami. Kaya. Magpatutog na pa. Patutog na pa. Okay guys, magbalik kayo pa ka. Bye.